Ka pēhera ngā kaimahi ka poroa nei wā rātou mahi I te whare kani rākau o Tangiwai I o Hakune. Koe rā te pakirehua a te iwi kāinga o Ngāti Rangi me te uepu kaimahi. Kua tahuri ngā rōpū e rua nei ki te tautoko I ngā kaimahi. I rungi I te mōhio kua tata hoki ki te rā kirihimete. Kaia Irena Smith, ngā whakamārama. Ko te kani rākau te mahi nui a enei kaimahi. I nāi nei ko rātou kei te poroa. The casual workers finish on the 23rd of December and they don't carry on. By January of next year, we'll have the final names of the volunteers, and after that process, we'll be down to last on, first off. Waru te kau ngā tūranga mahi kei raro e putu ana, te nuinga he Māori, no te iwi kāinga o Ngāti Rangi. Kia kimi hea, kia iwi ai e rātou e mai anō, ki te kore, ka tino pauri tērā uatanga. I te rā nei I huitahi te uepu kaimahi me te kamupene kani rākau o Tangiwai, kia kitea he huarahi e māmā ke ngā taumahatanga ki runga I ngā kaimahi. The union will set up its own database and ensure that we keep in contact with all of these workers and assist them where we can in terms of getting employment. Koe nei te mira kani rākau tua toru kua poroa I a rātou kaimahi I roto I ngā wiki tata nei. Toru te kau ngā tūranga mahi I whakamutua ki te mira o Prime ki Turanga Nui Ākiwa. Rua te kau mā ono ki te mira o Kawerau, he kanohi Māori kua ngaua kinotia. Te anō o tai tātai, e wānau ko tai, ki rungi te wakaro ko tai, mo te wā o Rongonui, e wā pauri tonu, ki runga I nei wānau, kua katia o rātou mai ki tērā o ngā mira. Mō ngā mira rākau katoa, nā te teitei o te tāra ua o te arua, me te ua o te hoko atu I ngā rākau ki ngā whenua o tā wāhi, koe nei ngā pāngā. Engari ko te tino ani pā mō ngā kaimahi, mena ka kitea he mahi hau mā rātou. Unfortunately, the area is very seasonal, so there may be seasonal work for now, but after that dries up, it's going to be a bleak winter. A tērā marama ka mōhio ko wai te katoa ka whakamutua a rātou mahi, kia tīmata te kimi oranga anō. Irena Smith, Te Karere.